chibai ule voin hi August ni som pahni sang ni le som ni pahni zirtom ni nia paleya piuso thi pol kem be ni in sagain le mungyua inkar kong puya le ngan zon township a sipai te chuan na motor be ni in sipai officer pahnian thi pale township imathi khu chunga piuso thi pol te omna kem chu PDF 10 August ni som jingdar sari le achan ve khanan beya inka to na thleng halin na satakinan inka thu local PDF 10 na tanga sia tani piuso thi pol te kem be na hian chia ten net guerrilla force le pale battalion nga na ten kai hruain pale battalion khatna te battalion hni na te battalion thum na te guerrilla ranger pale battalion rukna te Blood God guerrilla force miai tele miai PDF alliance brother tangkop ten ral thuam len le te nan ka pa thi le hliam omnual ma se azat chian fin fia thailo ti hria tani chutiang bokin zakanya tanga mungyu lampan fir fiak sipai te chuanna pajero kar chu local PDF 10 August ni som chonudar thum le minute songa panga khan len mai dinan lo baya sipai officer pahnian thi thu miao township public defense and security organization CDSOM tenena tanga sia tani len mai nan bai pajero kar hi bomin chikin khuale wepin to khin kara miao township public defense and security organization CDSOM te Black Eagle Defense Force MMU te People Defense Force MIMU PDF te MIMU Civil Revolution Force CRF MIMU tele MIMU Lining Guerrilla Force pol nga tangkop ten len main pathum ti puakin an lo bai ti sia tani chutiang bokin August ni som pakhat chun dar so pahni le chan ve khan Mandalay region ngan zon township patanga ngan mia khopui lampan sipai motor som pali inzui te muak tu sipai panga te chuanna mak tu kar holam chu len mai na bai ni in thi le hliaman omnuala chu len mai na bai tu te chu CDSOM te now you PDF te M2W te ngan zon PDF te le man swechia special guerrilla force pol nga tangkop ten ni sagain le mungyua inkar kong puya sipai officer motor pakhat le thona petrol supply na motor pahni bomni in sipai pahnian thi boma anvoi khat baina chu kanphia zarat le thi sang kho inkara tlaidar level khana niya sipai officer private car chu bom panga manginan bai ani avoi hni na chu tlailam dar nga le minute so panga vel khan chephia zarat le thi sang kho inkara thoni in bom som mangin thothaina petrol phuru motor pahnian baya chu voi hni baina chuan sipai pahni thi in hliaman omnual thu ria tani bom hanga baitu te chu Monio Revolution Force MNRF te Pentagram Star te People Guerrillas Commando MIMU le People Revolution Force PRF Alliance Pol Thum Tang Rual ten ni Chauchia inkan a Military Council lama Deputy Battalion Commander Major Wemio Awatelin sipai somthum velan thia KNU te ka wangin sipai indo helicopter athok thai to lo Karen National Union KNU Brigade Thumna Control Area Nyaule Pien District Chauchi Township Chauzaret Kholama August ni sari tlailama operation nei firfiak sipai tele KNL Brigade Thumna Battalion kuana te inkapin Military Council lama Deputy Battalion Commander Major Wemio Awatelin sipai somthum velan thi thu KNL frontline tenan soya an soidan chuan ni sari tlailam khan Chauzaret laman kalawangin sipai somthum velan thi July mun vela chuan len main tam tak kan kama atuk August ni riat jinglam khan Military Council te hian ral thuam lian an kap chuaka kaini lampo in 40 mm in kan kap ve bok Chauzaret khobula in kana chuan Military Council LIB zatum le samngara Deputy Battalion Commander Major Wemio Awpo athitela July mun chu kenele ten kan bil renga wangin firfiak Military Council lamin an sipai thi terwang an la ron langam lo August ni ria jing khan helai sevel hi sipai dang ten ral thum lianin anon ka puya thona tangpo in anon ka puya chumi hnu chuan helicopterin sipai thi terwang ron la ruang phurtu helicopter pakhat chu kan ka fuwa kangin cho khuwa school bula emergency na tuma tun thlengin thlok chuak thei to lovin ala ding August ni ria jing lamdar somvel khan thona tangin anon ka pa indona thi LIB zathum le samngana a Deputy Battalion Commander Major Wemio Awtaknial po anlaron langam lo len mine kama kan lo chan renga wangin ti chuan Chauchi lama Battalion Commander in helicopterin ron lak tira chu sniperin kan lo kap helicopter chu kangin chu khuwa school bula tuma atum hma lok hian tlatur angin om
chu helicopter chuang sipai pathum kan ka phlum le a ramdang mi foreigner mi pahni pon chuang an tumna bulvela chuan sipai ten bu kan khuara chu helicopter chu August ni kwa thleng khan chulai hmuna chuan ala om rangani tinan soi he in kana chanchin le in kana thlenna hmun che vela pe taung khuate leimpin khuate chauzarit khuate taungpu khuate indeng kong khuale to changpau khomi puita chu madi sahimna zonga antlan chiat hlom thu ke new ten thu chu an siamani August ni som jing lamdar sri vela ye u township kongta khobula in kana a sipai somthum chuang thi in silai somni pangalak sakan ni thu tual chung pdf pol tenan soi chu in kana chuan tual chung pdf lam sipai panhian thi ve bok thu member pakhatina soya in ka hun chung reizong chu dakar kha chuang ani ang firfiak sipai lam chuan sipai motor pahni khatin force anda bela ma se an thi de ovek civil dress in thuam te po kan biruk na bul hnayan ron kala bom kan ti pu arwalin an thingal nual mai IB zathum le somruk pasaria sipai ten tam berang tina soi military council sipai ten jing lamdaria lemni som panga vel khan voi khat chonhudar khat bel khan voi khata minute somli panga vel in dau thlona tanga tol chung pdf ten be thu sia tania chu in kana chuan ye u tol chung pdf le dpe in pdf te anin kop thu sia tani sakai ni jen yin ma pin yin paung teng khuwa in kana po thleng lovin sipai ten helicopter tangin an kap nimin August ni som pakhat lailam dar thum vel khan in kana po thleng lovin sipai ten in dau helicopter pahni in an kapa bunglok phurna helicopterin sipai tum thuman chop sipen chop te hi force zavelan ni ti in tol chung mi tenan soi tol chung mi pakha soidan chuan in kana po engma thleng lo yin paung teng kho chung an ron kapa boman thlak bok silai lian chin an ron kapa khobul vela leilet hmuna tumthum sipen ron chop an vain force zavelan ni karing tuna hian khomi puite hi an tlan chenuala tlan seman lo kho chunga tangmek te chon man helicopter tangan ka wangin liam tur pon oman tia kan la chiang thairi lo kan tlan seme ka ni tina soi tun din hmuna hian sipai te hian yin paungteng khwa chulu chuin kho chunga ral thuam lian an kap bok ti sia tani yin paungteng khomi pakha soi vedan chuan atirin helicopter pathuma run thloka helicopter pani chuan chunglama tangin khuan ron kap helicopter pa ngai chuan sipai ui chaute leya ron chopa thlok chuak le in aron chop le thina indo helicopter tanga khuan ron ka ma sabera chuan yin paung time bazar chunga ni bom voili anon thlak man kan khobul e kong khuwa po an halemoni mai khuwa chuak na sa a tuna hian mani sahimna zonga kan tlan siat loma wangin thi le hliam an om le om lo kan la thei lo tina soi ve bok chang u a sipai som palian thi sagai region chang u khopuya nimin pia August ni soma operation nei fir fiak sipai te len mai na beini in sipai som palian thi thu chang u pdf ten thu chuan siam August ni som jing daruk lem ni som thum panga khan chang u khopui public playground na in kul sipai te le semyong office in kul sipai ta chu thirbang nei motor jamara force som thum vel chuangin ke kal sipai som panga tenen an vain mi somli panga velan nia chau khopui tanga khin mun kholama landmine kam sut turan chuala in angchen ta khwa le khin mun kho inkara landmine na bayan ni ti hria tani chu operation nei sipai da chu khin mun khwa om Northwest Regional Command Agriculture Camp bula landmine na bainon le ni in firfiak sipai som palian thia liam tuar thanem takan ombok thu chang u pdf 10 thu chuan siamani ban mo khopuya military council tele pdf 10 in kap sakai region ban mo khopuya tanga mel thum vela hla lene chi khuale nayaka kho inkara August ni som tlailam dar thum le chan ve vel khan military council sipai tele mi puiweng him tu pol pdf te minute somni velan in kapa military council lam hi thian nuala pdf lamero tuma thi le hliaman lo ti hria tani anin kana bul hnai tol chumi pakha soidan chuan sipai te hi force somriat velan nia landmine pariata bayan ni minute somni chung velan in kap boka sipai lam thian nual anti dan phung angin leilet phai zola an sipai thi te chon chingfela aza chi ero ka hrelo tina soi August ni ko tlai po khan ban mo kho pui bul min ta khuale ngiang kain kho inkara military council sipai tele pdf tan in kapa sipai pakhat thi in arwang chu leile lo chunga aram chandan ang angan phum thu hria tani tlailama chuan sipai te hi lena chi khuwa
pe kong pui thiam sikula anin kulti in tual chung mi then khatin an soi ban mo tang sipa hian ni tin deuh tho in kana thlenga ban mo kho pui le a che bel khuwa vela te sipen in soptak zela wangin tual chung mi te an ngai tom hle ti hria tani bok Thawai district ye phiu taw sipa military council ta Myanmar Oil and Gas Energy MOGE pipeline chu voihni bomchia sakania ye phiu township kanpaw atanga takita lam thlun zomna MOGE gas pipeline chu August ni ko jing lamdar nga lemni somli khan India za khuale sinku kho inkara voi khat bomchia tania chumi nu lokdar ya lemni somli khan nachi sin le sengbom kho inkara bomchiat le ani MOGE sub office kanpaw khuwa ompo August ni thum jing dar thum lemni somli vel khan bomchia talo ni to boka chung chu the People Liberation Front TPLF Pol le Kanpaw Defense Force KBDF te tangruala ti ani Kanpaw tanga takita thunzomna MOGE pipeline chu miankale cement siamna khol sipei sumdon na chom tu berani angin target na yani thu TPLF Pol chuan an soya TPLF Pol hroi tu pakha chuan MOGE chu target na ya poimo a sipei sumhnar zongjong hi dancha vekangai khovel ram dang te po in MOGE ba ka Myanmar Foreign Trade Bank MFTB chunga action an lak vekangaya chutiang action an la lo ni chuan fascist sipaiten mihring chungan poi khoina te chu an tom puiti na ni ang tina soi August ni khat po khan Kanpaw atanga Thailand ram thlun zomna gas pipeline lo puak to a ma se chu PDF lamnen in kai hnoina omlo thuan soi TPLF hroi tu bok chuan PTTEP pipeline puak kha kan ti ani lo indolai ni maila thian tha chu kan du renga belma siam kan du lo ma se military council ta na sum siam sakna lam thile ro kaini mi puilam chuan kan du lo hle ti hi kan soi du ani tina soi MOGE chu tunma atanga sipaite sumhnar le sumhai luna ni thinin tuna po thunaina la tu military council chuan asum hai luna hnar pakhata alhmang rengani sai phiu pain khuwa fanai to nuting pong solinan thata aruang kong siran pai Magwe region sai phiu township pain khuwa August ni kuwa khan firfiak sipaiten operation na in khochung om nu pakhat mahnin weile apasal an khuwa vok chope turan kalchu sipai so panga veltenen in tokin sipaiten manan tuma wangin an tlan chia anin hlau nuwa an nu jok mahnin wei chu sipaiten pong solinan thata aruang chu kong siran pai thu apasalin khetten media sil apasal chuan an pong sual hnuan thatani aruang kan hmuin saruakin alo om aruang bula athom no oma chu kan hak tira a om zia chu an pong sual hnuan thatani chuan aruang chu kong siran paya he hmuna tha ni lo aban le lam chu an nor na ta wangin ani anga tliak akut pot tung renga aban le ke te chu thirsa den ani om taka oma rel ru ana tak zetani anman rola tha chu ni se ala hria thiam oma tuna chuan mihring zia lo takin bong angmainan khosa a torahar khom mai tina soi manin we hi pau township chimlam tin ke chin kho chuak ni in pain khomi ne nan in naya fapa pakhal le fanu pahnian nei sipaiten manin we an man hnuwa an pong sual mai ba ka thir phek sa ake pha vela depa an ngai sak thu le angong vela po thil chun na hnu ma om thu Northern Command Brigade Sarina Battalion Zasari le Sompania People's Power Commanding PPC Pola thunei tu pakhatin khetten media arhil bokani in huai ni chuan hakha khopui chu san ula in bayang ti in CDF hakha ten sipaiten chau military council te in huai tak takani chuan mi pui thil ti boilovin khopui pon aron chuak ula in bayang ti in chin mi pui veng hem tu pol CDF hakha ten an chau ti hria tani hakha khopuya hian military council ten ral thuam lian an chalek na sata bangin bungrua tam takan ti chatoa heng ba ka hian military council te kulthla ka wangin tual chung mi pui mi parukin nunna an chan to a chen in somthum chuang an ti chia sak to thu CDF hakha ten an soi hemia wang hian military council te in huai tak takani ngai chuan khopui pona in bayang uti in nimin khan CDF hakha ten chawna le khan ti chuaka military council te hian international dan kalmanga an chet over wangin mi pui tam takten har sana namen lawan to wangin atul anga malak zelani don thu CDF hakha ten an soya CDF hakha battalion te hian military council te hi na takin kan beizol sau dona afong chel tu military council puipa te nan CDM tele kok tu daran te hi
CDF ha kha ten indaudan kalmanga an thungrul don thu ria tani ha kha township military council ten ral thuam lian an ka chiam wangin nu pakhata boral chin state ha kha khopui kiang nierlon khuwa sipai ten ral thuam lian an ka wangin kumsam nga le pakomi nu pakhata borala no pang pakhatin liama tur thu ria tani nimin tuk jingdari advel khan ha kha khopuya military council te buk khwarna minister building le district office bula inkana chuaka hetia military council ten ral thuam lian an ka chiam wang hian nierlon khuwa chena in pakhata bomatla a in nei tu do chia hnemi athi ngal thu nierlon khuwa tol chumi pakhatina soi nierlon khuwa tol chumi pakhat po in chauka cho chumla in bomatla a chena tlak to lovina chhevek no pang pakhat hliama tuna hian damdo ina ommek tukina po bomvoi ni tlalea wer sui po mun thuma chia hengba ka hian nimin tu ka military council ten ral thuam lian an ka chiama wang khan nierlon khuwa chena in pasari ilaya chia ti na soi July ni somni panga po khan sipai ten nierlon khuan lu chil tum khan biak inan ha thok mek salai mang lian sanga an ka plum to boka nierlon khuwa hi ha kha khopi tanga me sari bela hla nia in zale somsari nu fa khosakna khuwa ni thu ria tani Falam township sipai helicopter tum rukatum Chin state Falam township Falam khopui le ri khodara te nimin okas ni som pakhat jingdar saria tanga tlaidar li thleng sipai helicopter tum rukatum thu tol chungmi tenan soya ri khodar khopui wa number 2 tiau khomoi saka sipai kempa nimin jingdar saria tangin sipai helicopter tum thu matuma lailamdar thu matangin Falam khopui van kaw tlang chunga sipai kempa voithum atum bok ti ria tani nimin pi okas ni som khan India ram le Myanmar ram ri khodar khopuya military council sipai tele chin mi puiweng hum to pol te inka pin military council battalion commander lieutenant colonel telin sipai pangan thia sipai palita chu mi puilaman in pe ti ria tani khamia wang khan sipai te hian helicopterin an sipai thi ta ruang la in force an in sobbel an rin thu tol chungmi tenan soi ani project dragonfly boruwa ka kana man ruwa man tanani thu NUG 10 mi puyan ria tir military council 10 jet fighter mangan baina a chan le nan ti in project dragonfly boruwa ka kana man ro chikhat manani to thu august ni kwa khan NUG defense minister chuan athu chu atar lang project dragonfly project atanga sumhu ta hi indona man tur ani rualin man ro than khatte manani to thu anthu chu antar lang bok he boruwa ka kana man ruwa hi eng angchi nge ni NUG hian tarla nala nei ri lawa he project in ma son thaina na sumle pai tho tu mi puite mithiam le artist zongjong ta hena NUG kal tlangin defense minister chuan lom thu asoya man ruwa kan nei zel theinan le ani na anga man theni thu asoi bokani sipai thu nei na do dala tharuma bailen a mid delta chin pasal thate chu chin relief funding program CRFP polin tukuli digital lottery program kal tlangin in enkol na sumpe kan tum tundin huna hian chin revolution pola mit pahnia delmi pasari line to a CDF matupi pola pahni CNDF pola pahni CDF lautu pola pakhat CDF KKG pola pakhat le CNA pola pakhatan thu chin relief funding pol chuan an tarlang revolution na ilaya mit pahni del chin pasal thate list chu chin relief fund polin an la khom zela mai om lo nan CRFP nena ming pelu zel turin an sombok chin relief funding program pol CPFP hi chin revolution pol te sumlamatan pui tu pol pakhatania tuna hian tukuli lottery program buat sain tholom an khonme kani tukuli lottery program hi voithum an honna ni to a tuna voithum na tukuli lottery program atang hian US dollar sang hi zangale somthum muani to a nakin loka revolution pol sang hne poisa file han na nei ni tur thu ria tani Myanmar ral tante tan chiat noi sang sari le zanga chuang man medical equipment hlan na buat sayani Mizoram chung om Myanmar ral tlante risel na konga tanpui thaina tur US atanga ron thleng project Mizoram 22 nuaya damdoi lam man ruwa in hlan na hun chu okas ni som khan aizol khopui Floria hotel na yani thu ria tani project Mizoram chu US base Khovela risel na lam hoi tanpui tu polian ber pakhat project CURE Myanmar Refugee Relief Center Myanmar MMRC MT
Mizoram Student Union MSU te R2P Myanmar Way te Aizawl Om BN Hospital te Research Center Mizoram te Arizona Falam Chin Church le Chin Baptist Association North America tenen an thokhawa chung damdoi lam man ruat hlut zong chu chiat noi sang sari le zanga chuang ania damdoi lamba ka eile intur tanpuina project po kalpui alani don thu ria tani he project Mizoram 22 tanga don damdoi le aman ruat chu Mizo Student Union MSU le Myanmar Refugees Relief Center Myanmar MRRC MTekuta hlanania Risel na lam endik na khol then khat chu Aizawl Om BN Hospital hlan ani chu in hlan na chu Mizoram Chief Minister Puzoram Thangan aman puya ani chuan Myanmar ratlan te chu tanpui chun zom zelan ni tur thu le India sarkar lai puipo nor zelan tum thu soi chu hun man na chuan Chin State Chief Minister hlui pu salai lian luele MP than khalle department lama mipoi mo ten tela Chin State ne na in ri Mizoram State ta tuna hian Myanmar ratlan mi sing thum chuang singli donan ommeka Mizoram State sarkar le tual chung NGO 10 an tanpui mek bokani MZP in Walngoram Myanmar tan zirlai bu thanem takahlan August ni kuwa sang hile somni pani khan Mizo zirlai pol MZP General Headquarters Aizawl chuan farkon le zo khothara Myanmar rama kan unaw zirlai no pangtetan zirlai bu le no pangbai bul thanem takahlana lan na in khom hi zo khothara oime hola nei ani Myanmar ram buaina wangin zina school kalpui thaini lo renga chuti lain mipui sarkar National Union Government NUG in mani nam nun phung mila zirna kalpui arem ti angin Walngoram People's Organization HPO Education Working Committee chuan Mizoram syllabus zirtha tia MZP hna anmamo an thlen angin MZP chuan zirlai bu thanem tak angai tu asakta ni zirlai bu hlan tak ta hi pol khatatanga pol som zirlai bu ni in subject khata zirlai bu za zela oma mithanem ngai tu pek khom ni in apurvel na sen so hi Chin Baptist Church USA nan tuma no pang Bible hi Mother of Chin Relief Committee MCRC in an pek ani Kheten media in nimin pia August ni soma sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Kareni State phayuso a sipai som pakhatan thia Chin State Falam Township a sipai pariadan thi Rengun Takita Township a sipai pakhata thia Sakai region Chang'u a sipai som palian thi Sakai region Mungyo a sipai pahnian thia Pago region Chauchi a sipai pangan thi Kachin State Sweku a sipai parukan thia Magoi region Miotet Township a sipai pathum thi in PDF mi parukan thi Sakai region Yeu Township a sipai somhnian thia heti hian nimin August ni soma sipai thizat le PDF thizat Kheten media in report ala khom danin Military Council sipai somsarian thia PDF mi parukan thi ani Kheten media in nimin August ni som pakhata sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Pago region Chauchia August ni sari le niriat khan sipai somhnian thia Kachin State Phakan Township a sipai somlian thi Mandalay Maha Aumia sipai pahnian thia Sian State Kwekkhaya sipai pathuman thi Sakai region Yeua sipai som thi in PDF mi pahnian thia heti hian nimin August ni som pakhata sipai thizat le PDF thizat Kheten media in report ala khom danin Military Council sipai som thum pokwan thia PDF mi pahnian thi bokani khati jong kha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ni e